Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Hi ndlela yaleyo amukele ka Dilolostro channel laha ka nkandziyiso lowu hi lava ku avelana na n'wina nkandziyiso wa Gavaza Sisinyana loko a karhi a hlamusela leswaku ri nyimpi ya yena na Lavenda aka Lavovo yi sukela kwihi. U kombisa leswaku ri hi xitalo loko tshuka ku va na timhaka to karhi leti khumbaka yena Gavaza, Lavenda kumbexani Lavovo swi kumeka swi n'wi khoma kahle naswona u kumeka karhi a nga yimi eka tlhelo ra Gavaza. Se kahlekahle mhaka leyiwani yi khumba na majaha xikarhi, swi katsa ku va va tshami va banana hi xitina hi nkarhi lowu va dyondza swin'we xikolo. A hi voneni nkandziyiso lowu. Story time of how nyimpi ya mina na Lavenda ne mi nga sungula ko aku waya nzondo this luya. So mina back in high school a ni ri munhu wa so loko hi ra grade 10 a ni nghena na ye Lavenda a grade 10. So loko hi ri le mahayi Lavenda mara u fike late hi ka grade 10 u fike hi vo February laya or March I think, yeah, it was March, February, March, or after loko xi pfula xikolo, I just don't remember, but anga sungulangi xikan'we na hina a grade 10 and she was old mara se sibula sikini na mi nga twa kha ku nsaseke ku nya nsaseke blind nsaseke ku penga a ku sasekiwini a swiswana ni vona nga sisa mina ngitiyo munhu ya swiswana ti nghenisa ka swa marari, but she was pretty. Lavenda a ri sasekini a ni sasekini ngonya liya yo a ri na xikini xin'wana ne like a ku ri ro sungula ni vona n'wana wo saseka ku fana na luya. Like she was very very pretty. Swiswana u sasekini but a nga ha fani na nkarhi lowu wa mantwisengani maybe ku kula na stage na leswi a nga ku swi endleni kwala Johannesburg mara okay sharp. Lavenda ho tsala maths a ku ri test 1, I remember ku ri test 1. Mina loko hi tsala maths at that time I was the highest ka maths loko hi ya tsala a ni kume out of 100 I think a ni kume 61%. Awu ba maths wa kona Lavenda kume 1%. So because mina a na ku hleka ne Lavenda va ku Lavenda abahlaya ti-marks call me Mlinda Maradona 41 Tako Chao Lavenda Petunia I would Petunia man 1%. I know hleka le ndaku na vona hleka so loko hi hleka ngwenya hikwata tolovela mina. But she was calm back then. Like I should have like kahle. Why mi nhleka na xivoyisa lexiya? Why mi nhlekela yini? Okay, sharp. Ivi swi hundza swa 1% ne? Hi tsala physics. Xi ku 5%. Hi hlengeta hi hleka mata hi nga ri kahle. A hi nga ri kahle shem. A hi nghena xikolo se lo hi tolovela ku ri okay Lavenda a hi vanhu vo pasapasa swin'wana ndi 1 ma twisisa. And then I told me like lava and lava ka nga pase ku kahle so yamba hi we became close nyana. How kuma na bot van'wana ve Dennis ava gangisa mina loko Lavenda va vona ku kwana ni saseke ba gangisa Lavenda ni twa ku a weekend a va ri swin'we ene mina ni ri n'wana loyi wo chava vafana ni good loko ni twa ku a va ri swin'we at the party ni weekend loko xi huma xikolo ta kuma we loko xi huma xikolo ta ni tiva kahle. I remember ndoba kapa ma vo kapa leyo fulela yindlu so that's why nzondiwa wa ni teka kapa ni rhwala la i xi tsutsumisa Lavenda xi tlula xikontiri va ku Precious ma endli sweswo Precious vahlami phela va ku Precious ma endli sweswo ni xi rhwalela kapa leyi loko mi ku na xiba va yi khoma kapa liya xi nga ha beki ivi xi vhe xi va xi ndzondha hi mbilu ya xo hinkwayo hi xa mundzuku xi ni tirha nga biriviri va mabiriviri khayini lero sindziwa leri xi ku na ku tota mafurha matihlu ni ku ba hi timpama tin'wana ni tolovela mina ever since mina na Lavenda a ha kumanangi until ku fika nkarhi since Lavenda hambi va lo feyila grade 10 va vhe va tshikise sweswo xikolo. That's how much
she hated me from there. So mi nga hlamali ku na loko mi vona ni tshama ni kha ni catcha smoke. ya a yi twa mhaka ya Gavaza lawani kambe swi tikomba nga ku mhaka leyiwani yi nge chayi kahle hi ku na Lavenda loko a ya kuma nkandziyiso lowuwani swi nga endleka na yena a vuya na tin'wanyana tifayili. Hi to va hi rindzele ku va hi vona leswaku ri mhaka leyiwani yi khuluka yi ya kwihi. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolo Story YouTube channel mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo laha ka Dilolo Story YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ni nghene xigodini namuntlha. namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela.